Dinge und sagen Bida, Dakota. Timpuntanti na und sagen Dakvet na Karabrai. Kirida story amo Dumada da kipetamo Ana you talk to tell faisen Hafa kirida bidamo Munga mamalo anu faisen Hafa kirida bidamo Pues viva, kolistu para tatutulan. Ay, Estague. Mafatu hit pagu sa mailat sa tatutuhan pagu. Sa Tamara komalago how fumaisin I bisitå-ta si Dakota I fina'tinas na finaisenta. Hunkan lo dispensa sa tadza notaosia Gi Matan-hu lo Beitagi. Buenas. Gai notazu sa Dakota lokwi, antistita tatuhan pago malago ham monatungu hao na, ti kabåles I tining'o-måmi. Fordi I finota, pues, así ham por favor sa, in e'eyak I finota, pues, in Estague, comentos. Hoja Guaha, ta así sa Guaha lokwi ti kabåles ningo. Ay, Given Guaha, ta ajuda, ta Estague. ay, bonito, masama yan now. Okay. Si Zeus maasi. Then lokwi si Zeus maasi nui fina'tomu Dakota, tadza umali I hit na dos lo hu dalalaki how giza Instagram para kaling op na tiempo. So pas hu li I DDD, ini zanadzu. Lo gi promet cosinio introducen maisa house and ume'eyak hamzu na dos no giza tempun fast pack pet ochu pues isa pet Dakota cocinia and na'i ham like no fina'ta and mizu. Hugwa pat dos na finaisen. I fina'tinas cosinio hu introduce you na maisa, then I mina dos hafata manu ume'eyak da hams and season. Hungan. Si idzo engen ti inigui ni I finaisen mizu lo engen Guaha ma faisen su cosinia un introduce na maisa. Hu hahasu kulan moleknya na hu atu na hu ufresi ni linalai. Sa I linalai nai ha sinya humudzung I magahit no hadziha sa inepan sa sonido. Sa I sonido nai ginani hinalum. Engen tien nalololo ko tazagwa anu atu ni. Nina linalai ginanas de funtun Jeremy Cepeda. Imanet nun hit na linalai na nata agrededesi ni hokokat ni Guaha ni todu na Guaha ginanas asay na ta izo hululo.
situs masay. Anet nun hi wingi pogu na tatuna sia saina ija ululu nui dia fina'tinas-ña sia nui lina lota nui jahita nui mañainata nui paota sia nui dwina hota Zan hokuku kadzu niha nangwa hozi dai kwe now mo Taekwondo. Taekwondo. Miga maasi na en convidado magi di podcast midzo. Miga maasi no idef tetsomo, idef tetso midzo. Gof maulet zan mongi I hafa bida mi midzo. Zan hanna maguftu an huli I mensahi dinanas isanai. Sa gof mongi na tauta si isa. And magait gua pumalu Guaha otru na atungo'hu si tamar si dus mas Mamolo no farsan. Ofakirida pues hajizu ina anu se kota no esta endingo etza za mafanyagu zu gi za itanu snahomish za mapotsai zu gi za itanu niha za lokwi itanu swinamish shwadab doch doobsh makushu zan sakwamish lo gi bandant taonai familien se dinen I familien Anderson zu zan lokwi hami kamatsu momong tauta mong ham zan familien Eggingham lokwi di banden nanau biha tauta tom hom ham zan lokwi tauta pogu zan hagat ya lo ya beganyan nu hita iman Chamoru ginen iza Guaha nai tauta hagat ya ham no lo hungan gof maulad zan gof magoftu nai sinya zu humalum gwini pues isa di magait ifinena na na ta ali waktu iza Minnesota makoche no hungan di halami ma Rosie Steamers lo fanan gua umatungo ham di intalaza no di internet Oh, shem hungan. fanan Gi hinasoku huhasu anai ninatungozu as Rosie Simas. Ilagna, matu un artista in Chamoru gwini. Sa malagasut na para en, aso dat. Za matuzu ki inet non mizu san si rowdy. San si sahi. Za kosagi by egat hamzu mam perform. Gi hinasoku ko Gi Matan Guma magahit and now I fina'tinas mizu hungan sa
energy na gi tini tutuhan I hinanao-hu ume'eyak for Månot tomorrow. Plus, like, you know, gai gizu gi like golf beginner na tiempo za hu golf hasu anai entutuhan mengonta sa open I finota gi kwatu gi za Minnesota makoche za kalang like Nina fuguzu pagu nui hinasu no hu golf hasu like edzu monat sozuzu magahet na by you know sigi motna gi hinanao-hu ume'eyak for Månot tomorrow sa elaku like hadzi siha like tatnai hutungo un artisten tomorrow you know gi hidzong tres gi tsumilong na kwatu sa manzu magai mafanyago I nanihu antes di manmatu hamzu za you know gi edzu na tempo tisinyo hu fino Chamoru zigwi lo podiminat dos na nani hu pago mafanyago sitano gi mapos na sakin sa ginen mafanyago gwi hu fino Chamoru zigwi haani zan haani za you know tibe gaigi gwi tibe gaigi gwini pago sinhago zani fina'tinas mizu Gi Matan Guma magait. Wow. Dakota, and tiyon lo lalo, hafatay mano nan explicadzi nui fina'tinas mo zani prohektumu or, you know, todu bidåda-mu para I salapi, para I comunidad, para I familiar. Yeah. Si just maasi no I finaisan. Lo dispensa jo sa a fina'tina just bayu sangani si isa mira maasi no I Jeff Panguna sinananan mo meggai hinanao-hu. Sinya masangan mapat sa coração-hu. Magam hinanao-hu. Da di magay na no itaw ume'eyak kung ha za ti malili I screen nina tongus jo dididi mira maasi. Pues if inaisan mo tomorrow afa tamano sinya u pulai no I setso-hu. Hunggan? Hunggan. Ay, aday. Paisa ni pumalo, hombre. Gumagahit, you know, hututu nini na inagang no linalay, no tinado to. Sa gumagahit, Ginani tinituhuni linat law who tatidzi I antidsun natsalan antidsun ginin anti no spiritual antidsun spiritual ginani dumonkoloku gilistanu zo you know golf at that zo di banding katoliku lo you know dispensator sa di duina tempo nai ti tagwizu di halam Chamoru you know di so pues ti utungo man malefizo hafata manu masangan altar boy kontingo tenores hungan tenores yeah tenores jo you know za and I DTT jo nai Estague I atahu gi halam kwatoku you know then karapoengi menaitai jo karapoengi di bekat di atat lo gi fanan 8th grade right umasot da hams and si senyor Janelu
or Janello. Janello. I finete na rin na hu pula ini na historia ini di fino Chamoru lo si Mr. Janello. Tau Jewish gwi no. Za gwydza nai and man matu ham di halam I class niya. I let niya. Hoi. Untuk ng hafa I leblun midzo gagi di sentati I class. Lo munga mapatsa sa peligro. Pasilaku. What? Za manai ham ni A People's History of the United States. Right? Howard Zinn. You know? Pues di todu, you know, edzo nasakan. Mamanagwi ham no imigahit na historia, you know, na hafa mahegwi di hilutano. Za edzo na mo na hasuzo hoi afere afa gwadi hinanao-hu. You know? Wow. So hafa katolikuzo ko edzo I magahit na hinangeta. Hinangi. You know? Pues Dispensa su. hafa ¿Cuántos años ha? 8th grade. Una tiempo. Oh, pinanas de Ilakmuena. Wow. Oh, Yeah, good. good. Pues you know, and matudzu di Google di guina tempo na hutungo na kalan ti umatsulidzo kulan golf amkudzo jami magahit ti golf amkudzo lo di guina tempo, you know, ti mega that guy guastu it's a Google no no Chamoru ne ti meggai gimagahit kulan, you know, gimagahit senior hat tods a Google guina tempo senior hat yahoo.com or you know something like that, you know. Ask Jeeves. Ask Jeeves, my God, yeah. Cincy Jeeves. Go past to manuna et illegal, you know, manuna ali gods and Hadrina on more AIM. oh, heifer the cow. Heifer the cow. Purple You know, on who fairy DAIM. Yeah. Afizomo? Purple Fairy 86. Oh, okay. Pues this tati ni heifer the cow hate-free freestyler Idzoku. Now. Mangi and Didi now. na tiningo na gaidi di Intalaza di Duina Temple. Who sought da I kanta Samarita. Za hungan. Za edzo muna malagudzo tumungo. Lo taza di fionhu na sinya mamanagudzo no ana di Duina Temple. Gimagahe esta golf omku I biahu za ni bihu. Za di antes no Duina Temple. Esta who faisensia nana papa cosinia en fanagniham ni fino Chamoru. Za matagi. Pues ti meggai sisinya niniha di Duina Temple. Lo matatuhun kulan. Okay. Leo songan lanat Kilaku lanya. Okay. Apa ada na husasangan? Kilaku. Yeah. You know? No, you know, okay. Nana, apa sa manu sinya husangani man apaka di eskwela na, you know, pakakapatso mo pues masongan. Pakakapatso mo. Pues utagi lagi Duina Temple fanani itunadahu nai probably more like pakakapacho. Pues Duina Temple edza hat sinya who songan di finota. Lo
Who reported na, atuka taas di fion hu na sinya mamanogwitu ni kantan samarita. Guaha na ume'eyak I kantan samarita zan hip hop. Za di guina tempo di na talawani, sempre manhami zan I manatung'o-hu na man freestyle, like Wow. ilamasa, zan, not dandan I beats. Oh, Zanny Lapis. Ungan. Pues who ketugi ni poema ni rap. Za di guina tempo who hunguk I fino I minanahu. Pues edzo nai afata manu sinya pumaloi ni. Pues kulen enno an hu tutudi an mangi zo ni lålai ni rap. Humung I fino I mañainå-hu. Pues edzo afanui zo na hungan atsuka hafa mahegui di tanota atsuka hafa mahegui zani man colonizers hungan magahit man gadadi ha I mañainå-hu di fionhu pues I fina'isen mo na tamar zangen un hahasu hafa un faisen so di totally na lahu na hu tatidzi edu na talan I talan I mañainå-hu ginani I rap guatu I fina'ta guatu di linalai guatu di masaya hafafa na mafaisen so Wow, pues, wow, Guaha dos na fina'isen hu ni mafatu no, finetna na, gi inadinganta, antes di pago, in nat listu I fina'isen måmi, sa, ilaku na guau, like, kalang, Sinya ta songen ta explicadzi puri fina'tinas mo no, lumalalai how, baila. Lo kalang ti kabåles I finiotziha. No hafa un fina'tinas magahit. Za hu gof hasu anai sumaunau Gi prugråman-måmi Gi 2023 za matuzu gueno za opmem ginani mapos na fina'tinas gueno za sumaunau Gi itzon midzu workshop zan si defunto Jeremy Cepeda Gi Guaha Museum za hungan hu gof hasu na hu shenti I ti manganta hit ti adzuhat na tatsokwi gi adzu na tiempo sa pues put adzunai pero guau ti sinya ta songen like kakanta hat how sa adzuna zahu na mangwentos hit pagu nui fina'tinas mo sa fina'an mauleknya na pata diskuti ki finot Chamoru kino Inglaterra gi fino Ingles sa I see now I'm losing my train of thought. Lo nat minya I fina'tinas mo sa gof zahu tumungo I istoriamo ginani dineket mo Aide esta malafuzut ni otruna fina'isen hu Mamolo and Ufisen. All back
pues ngayon untutuhan movement gi fina'tinas mo sa gi tinituhan lumalalay how. Pues di magahit husangani hamzu na di tinituhun ni rap lo Guaha pumalu na tinituhun lokwi mot na nuena sa and mas dikiki nai kulen and tulu that tres años zu hat tumuhun zu zani familiaku bumaila mambaila ham kulen estaba nai Guaha grupon-måmi, half a day cultural island dance troupe. But I say half Wow, sa ume'eyak si Ti nai I hula. Lo gimagahit ti I sesende Nancy na klassen hula. Sa hafa who spencer sa hafa who songen tagwana. Sa po di gwina tempo ti hu tungu hafa I sesende Nancy ni I bandan hula. Lo pangu gwa didadi na tiningo na I hali hula nai golf takfet na golf sagrado. Sa ginan I manasay na. Zan I manasay na mamanagwi I tao, no? Lo edzo nai hafa in segwi tia na. Lo, kalan ume'eyak hula lo like tourist na klase, no? Pues guidza nai hafa nagwi ham ni hafa ume'eyak. Za hami nai mañainå-hu pumalu na baila zan I fino hula. Lo zan si JD Crutch or Johnny Sablon, masaya hafa na kantan Chamoru. Pues ti baba no? Lo, isa diyan na tempo had na banidoso jo ni hati jo, on the island at one, there are coconut trees, pues guinay tumuhun zo bumaila. Lo and matuzo di kulen 8th grade, 7th grade, middle school na tempo. Matuzo di minapot sa golf aanuk di jagwao na gelat zo. Za hana maatnyaw zo ni hu fafata I magahit na haji zo. Kololo'ña zani tatataw. Kololo'ña zani baila. Pues di gwina tempo ti malago zo bumaila. Lo and matu zo tatlo. Malago zo bumaila. Lo maatnyaw zo ni bumaila. No? Pues and matu zo gwini zo Guahan. Mot na Mot na matuzo dito Guahan. Kulen 2 semanas antes na paro fatu tati dito Guahan. O tati lo. Gimagaha ifinet na nandabay na hutagi Guahan. Ha convidado zo guatu gi ifinet ceremonias I tauta Mexica. Guatu is a Beacon Hill, gi South Seattle. Za an matuzo who ningi I pau kopal I takfet na I sagrado na aso. Za lagu na fugo. Pues humalum zo za an matutuhuni I finet ceremonias guaifi kulo. Za hushenti kulen di hinalombo like whoa. Za
hafa bida niniha, di halami finat ceremonias. Za hu shenti na o, inigwi I magahit. Za and umekunut zu ni hafa fino niha, después ni finat ceremonias. Ileku okay, magahit. Inigwi I hafa I maulik para hu ketsoda, guatu di tanō-hu. Inigwi na klasi. You know, I magahit, I hafa magahit ti sesenda nansi na finihulo tata Guaha para pongo. Sa ti kumakaleleku na ti magahit I pumalo. Sa Guaha balaniha. Lo sengiha da maput zu pumala I enda. Sa ti hutungo zengen gof maulig na tatsagi. Lo and matu zu giza Guahan magahit hu sot da I net no nai sinya mamanagwi zu no I maulig na talan, you know. Wow. Zahu yistoriamo. Kololo'ña ikulu. Ikilu. Mungkin. Dan now nai ikulu niha. Tikulot da kulan man Chamoru. Ikulot no I man mashika. Wow. Wow. Gat masamay how. Ai di. Wow. Kita nai man masamay. Ay di. Todu set. Wow. Kon sangani ham put. Oh, dispensa isa kugwa finaisan mo Oh, pa. katakwa. Sinyon Faisen sa, who at tutuzi I lista no I otro na klasen finaisen lo sinya pata saga ha gi estina asunto. Oh, like ti differentes estina finaisen like malaku tu mungu hafa bidadamu gi kalang mapus na saken like gi halata no like hafa un totso kui paku na tiempu then hafa imas jamu na prehektu paku but like kaling edu like malagu tu mungu hafa bidamu paku. Sidos masi. Pues paku matoto tu jan Gi Matan Guma. Jan Guaha meggai na tsetsu mami paku. Lo hu golf actan inigui na fina itsetsu ni matao. Pues di fina na masangan na inigui na fina itsetsu curriculum. Lo pagu manhasu kulen enao ti I sesenda nansi ni hafa ta hasu ta tagi no. Pues pagu masangan I taimanu umahasu, a way of remembering, you know. Pues pagu edzu na sinangan hatsatalani ham yitetsu mamami. Pues gi fanan 5 na mapus na sokan, 5 na mapus na sokan. Guaha meggai na hafa in Estague. Zan paangu in hehekat I tiningu nai ginin edusia na fina itsetsu. Za in fan hasu nu okay hafa iba linya nu edu. Zan hafa ko enau I magahit na hafa in ketsogue pa ahit. The hafa I pengat mommy like kulin ti utungan zangan dwarf malik inigui na pinila lo hafa I dun mommy guiding principles I natural mommy no then pagu in ketso da hafa tamanu sinya muna'hujung I hinasun matao. How can we create like
matao way of thinking. But hafa tamanu sinya mama matao. How can we become matao? So hafa matao no hitanay. Pues and taatan I hali I finiho matao ma esta entingo hafa ma no. Lo ma right to have past tense, you know. Tao. Ganun tao. No? So to become a person, right? So hafa kumukaletnya no ano. Yung mga kahit go to mo. Lo pa go hami ma in ketso da hafa I sesan da nansi na kumakaletnya no ano. Za di za hami na masongan na kada tao Guaha ni na ginana asainata. Ginan I manyanata. No? Zan I ninai na gagi di hinalum. Hinalum pumalo na finiho no sinenti. No loko'y sinya masongan na kulan umadza zan tungo lo sengiha loko'y di fino Ingles masongan intuition, right? Zan ganun hahalum. Ano? You know? Humalum to na. Hungan humalum to no. I feel like kalang. Hungan. Edigina intuition. You know? That parewa sumilong and husangani hamso ni, you know, and dikikidzo na who, you know, mamangidzo ni rap. Za humalum zo no ifino imañainå-hu. Sinya masong yan na no. Pues meggai na ihafa in Estague Gi Matan Guma para in ketso da hafa tamanu sinya manhalum. You know, sa diyan ni hinalum sempre humudzong hinanao-hu. Pues hafa hinanao-hu. Untung hafa no. Hafa na huzong. Di finota hafa tamanu sinya masongya na no di create na huzong. Hungan. Zan ata na no. Gof na mo niya no. Pues na huzong to create. Lo hafa I kulan direct pinila. Hungan to come forth. bring out. Yeah, hungan. Yeah, to bring out, right? Lo yinan mano ano. Yinan mano. Guaha huzong hafa. Huzong? Oh my gosh. Zengin humuzong how yinan mano how. Hafa to? Timu? Hagong? Timu? Oh. Hungan. Di magahe todo idos. Denansi. Lo kulan masa man literal esti. Zengin humuzong how yinan mano how. Inside? Hungan yinan halom. Gihalom? Gihalom. Dabina. Wow. Wow. Pues, hungan. Pues, Guaha I hafa manaihaw. Ni haguhat na maisa sinya muna huzong. Lo muna huzong ginan mano, ginan hinalomo. No? Pues, atan I minat trace na nata atan. Minen halom. Hafa minen halom di finota. Gai halum. Hungan. Mi hinalum. No? Hungan. Lo hafa pinila di finologo. Oh. Hafa kumakalanya di Minen. finologo. Minen halom. Hungan. Minen Gua halom. masongin loqui men halom. Men halom. Lo. Wise. Minen halom. Hungan. Pues tamar esta ilekmo mi hinalum. But mi halum. You know? Hungan. Meggai halum. Halum. Hinalum. How? Pues Guaha na, you know, kulan hinalamten. No? Guaha hinalamten. Yan ni hinalum. Guato di hinanao-hu. Pues talo mi halum. Nu ennaw na unahuzum. Pues edzagi ihafa ta dengan man malago hamzu na manhita. Lo hafa in hahasu. You know, dan megainya nu
kinalamtan mamami no enna. Pues, por ejemplo, giniga mafaisan ham ni tau lamotrek, cocina en sagui siha, gi finat ceremonias niha. Pues, man matu ham, di fionia, zama faisan ham, cocina en baba i finat ceremonias. Nuhita sa hamzu i man mofo na nu nina tano. Lo mot na man matu ham gi met na niha. Man circle up, you know, in famat sikulum. In fan hong manaitai ham. Lo qui mapalai ham, you know, zan I lagi nizuk. Za in lalai, nu siasai na, nu imanasai na, zan nu hami, you know. Zan hoku kanau todu enau, you know, na intingu edu na kina lamten, you know. Sa and man mataham guato di I fionia I tauta lamatrek, you know, gof takfet na intingu na inigwi na linalai kulan inadingan zan siasay na inadingan zan I manasay na inadingan zan I manasay na tosi, no? Zan edzagi I mag-ahit na inadingan zan I linalay siya zan I tinaitay siya. Edzagi dito no hafa in sa grupon. Dakota, hafa kumakilag mo anilak mo manasay na? Hasa na huhungok edu na finihu gwini ito Guahan. Lo, gof pautunzo na huhungok edu na guatu ito luta. Riemplo di mapos na semana, manastabaham zan I finat seluhu siya. Zan guizanay tauta luta. Pues manastabaham zan I tauta luta, no? Jesus again heights to Tuhan. Za hu faisen iom kuna lahi zan guiza kalani gumaitanu. O dispensa to cocina hu falofen gisantati za memi. Ilagnya hungan boy. Han now down memi. Lo faisen ni manasay na. Okay, si dus masi. Lokwe and estabazo guato gi as nieves. Kontung hafan as nieves. Ahi lugar? Hungan na lugar no. Okay. As nieves na I amano I ginin I amano na man ginin mamatinas I lati. Guato I luta. Okay. Yeah. I sagen mamatinas lati. Pues Timon Hodson it's itetsu. Pues men gada di ha I lati di Edda gitan hungan. Okay. Isagi hungan sa Timon Hodson itetsunia. No? Hungan. Pues manastabaham guato no finat ceremonias. Zan I zoam tinay. And di itinituho ni finat ceremonias hasongan. Manasay na. You know, za hafaisa ni manasay na. Pues no guau na sinya masongan na asay na. No. No gidza guau na asay na kumakaletnya kulen zuus. You know, guidza na muna hudzong hokokat. You know, pues manasay na gidza guau. Ti husangani hamzo na inigwi na golf todong jan magahit na Chamoru ini. Ya elak niya si Dakota. Wag gidza guau. Huhasu kulen imanasay na kulen
I manasaina no imanglo, no itano, no itasi, no iguafi, loku igua manasaina no tano. Zan gitsa wow, sengi hat dididi zani mañainå. Zani kalan manauta mona. Sengi hat dididi. Tihu gotungo hafa muna sasangi ajasia. Lo gua dididi na huhahalung. San lokwi ko malag I inet non mizu gi madzu podi mem fundraise hamzu podi I paksu. Hungen golf malig. Gi magahit golf man magof ham no I hafa mahegwi sa in na kahulu tinaka betagi ini di fino haza sa guana layu finat layu si gumsen nai ja guiza sempre fino tamaruzito lo angen umadingan ham zani numeros ya zani tinifung sempre ha usa fino haza so pues betagi esti pues en kahulu mas ni salan na gai fiti na gatos na pesos. Yeah, that's how. Na fino hansa. Nat man. Do you comprende lo nat man? He na man no. Basing on how na Estague I fino hansa girl space. Pues Okay. Malak na in Hingapao. Go Zawi Grail space. Isagan Grail. Lo magahit na edzu I tiningo ni malagzu tumungo lo it's on gi back burner gi hinanao-hu ume'eyak sa kalang memorization na klassen tiningo. Zan praktika ha. Edzu gi na ha muna fanogwito no na si gumsen na sa cada dia ilagnya saina kontungo hafa imas zahu na tenifung ilako hafa. Sempre ilagnya tulu na fulo na gai tulu. Ilako. Zahu. Wow. Na tsandik. Pues engen hufaising ko gumsen hafa yora pago. Ilagnya Månot dan Månot na gai tulu na minutos. Okay. Gi magahit go mangi adzu sa muna hasudu. Por ejemplo, dispensa tu. Oh no, gusi. Dispensa tu. Por ejemplo, ay. Ti maulag na signangin adzu no I podcast. Okay? Okay. Yeah. Again, Mengagi hit the behind the scenes. He sent up any scenes. Yeah. What's up? Gi Mapus na episode. Ilak niya sa todu itat fino. Fino Chamoru. Kan sa Gi parentingo sabi. Komalak na tempo pago tamar na para ta faisen si Dakota pudi itetanan. Or sa Guaha kanang trust na actividad patfinaisen tetanan like malago jupe faisen how nui prohektumu Ti Atrasåsao sa mampus muna soju ham nu estina prohektu. So edu imina hugwa na finaisen lo Guaha kadadat na hugondu na huegu lokwe. Yeah, so Guaha Golf zao I wegu siya. Di magaya.
Sempre ngani pumalo na tao ti untungo esti lo gof zahu iwego. Oh, again. Ti bay in Malefa ni sinangan mo. Sumasaga gihalami tasi. Gihalami ikinya. Esu mas monkey na sinangan ni huhumag. Hanggang mas zaho na momento gi toru i ensalada. Hanggang magkano. Dakota. Si SpongeBob. Ay, ano. Wolf mongi si defunta. Ay, naman. Pagwidza lo kwidza niya wengo. Put ifinaisan mo, put Ti Atrasåsao, ko malago how fumaisan. Pat, ahi? Engin Ah, ba faking ano na. tumponya si Dakota, like malago to tumungo hafay minapit, then hafay minaguf nu and now then hafay esta manadan fanan and on a projectu then malago to betungo hinangai mo put and now like your goals idomo goals then yeah kaling edu like yeah dispensa sa agua tres na binaisin hafa minapit hafa minaguf hafa hinangai mo no edu Hanggang. Ay na nina tatangas zo diradi talo sa in ti sumasagat zo gwini sa Guahan lo kulen ti atmam 5 na sokan za tumuhun zo gi halami I komisioni fino Chamoru gi tinitu hunuan no za anhu hasu no esti na Ti Atrasåsao. Sinya Sinya. Hu hasu lokwi si de funtun kin, no? Oh, Zan oh, Ungan. Sa manastabaham gwatu gi komisyon. Zan si kin. Si unko kin. Pues bago, and in Adingani no si sign si defunta sign Francis si defuntun Jeremy si defuntun sign Ken who hasu na ti meggai tempoku gwini gita Guahan lo meggai men mapas ay de ay de Zan edzigi nai I hafa muna to guido ti utungan dengan sinyon to guiano I hafa muna hafa muna fina'tinas zu ni Ti Atrasåsao Gi magahit I Ti Atrasåsao esta hasasao now gi I planean nia I komisioni fino Chamoru okay esta I hinasósso-ña na okay pagu I programa hagu project coordinator per masaya hafa I titulo tungo hagu para un sogri ilako okay si dos masi lo and manaidu no and now gumagayat hu hasuna malagu zo na mongi esti malagu zo na na maulikini sa golf takfet na sa ti meggai fina'tinas gi fino Chamoru gi pago na tempo then I hafa Guaha guatu gi halamtan gi hilitano Guaha meggai na maulik then Guaha loqui na ti setenansi lo taza Guaha sa Guaha nai in ma ketsagi I sisin niha pues mongizo edzo na kånta zan si de funtun ken nai ha sagwi ham
na maulik I lina lai, you know. Na, 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 na. I'm from Nalagoa. Na, 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 na. Chamoru. Pois kami guarda ni komisyon dyan si Lucia, dyan si Hadimas, si Pietra, you know, mamatina sa medyo na lålai. Dyan huhasun niya ho ni Hadi sinya humalum, you know, sa man malago ham you know, kulin hita na ti fino Chamoru I fina'tinas na fina'ta. You know, I hadi guide gi Italian ume'eyak. Then I minapot na di magahe Guaha kololo'ña pagu. Guaha meggai na ume'eyak I fino Chamoru lo kalan titu milung ha I hafa I fina'nago-ña then I pumalo. Then guau sa kalan man stubborn zu dididi, you know, like gof zao I fino hadza, you know, then the pago, you know, hu tugo na engen un fafata na gof tungo hao ni fino hadza, sempre sinya muna you know, show off, you know, na classy, right? Oh my god. Let's see, you know. Singa un song in Bida, Dakota. Timpuntanti na un song in Dakfet na Karabrai. Okay. Lo. You know, etagi imina po hu sa golf patunzu, zan golf malaguzu na zuma I finuhaza. Lo ti patun I pumalu siya nu enau. Then tada gua sa golf malak edu lo quick. Pues edu mina po hu. Then ipumalu and humala mi tau. Gua na kalan maat-ña didadi. But sa ti golf ti golf tungo ham, you know. Pues sinya ha I fina'tinas na biyahe na umasok da ham. Then pago para in salau videos and inepan leche, you know, napan you know, then ipumalo para guau na ileku na sinya ume'eyak I fino Chamoru. Lo ume'eyak kulen, you know, mitat I fina'tinas. Para guau I mas importante I mas takfetna na tetsu kulen minagun kulen nina sa you know hoku ke nai man e'eyak I fino Chamoru ti man fifino hit sa I hafa mahegui. Sa I pinitita, you know, sa mampuputi I menanata. Then guaha di zahita nai ti menai I menanata nu I fino niya. Then guaha lokwi ni menanata na meggai fino lo ti menai di zahita, no? Pues mampuputi he. Pues hutungo na and you know. And man halam tau then umadingan sempre kulen, you know, ko umadingan ha pa ko man mumu I jota, you know, I pinitita lokwi, you know. Like, ti trauma bonding ST, you know, trauma war. You know. Ay hogan kimakai adsuna meggai hit gwini pago na you know malago ham you know, fumanu'i I ume'eyak na, you know, Guaha meggai na klasen fino I halami fina'ta. Sa, you know, gitano Ingles, you know, con todo guau, you know, and
En gaigizu gi universidad za hu fatnanagui I class hu siha. You know, Guaha like izoku teaching voice. I fino hu kamatnagui. Za sagi ano kino, you know, anai hu kwentusi I famagoon hu, you know, gi bosu nana. Za, you know, hungan Guy Peniti, Meggai no, you know, Gifinota lo Malago ham Fanyolik. Hungan. Then celebra I Guy meggai na klassen fino gihalam Yeah. fino. Atuka manunu nai gagihau. Gitalen ume'eyak. Dede di hau. Then golf mall at mangi ano. Then tagop di hit. I pressed Kalistu hit para I Hugandu, but Guaha. Okay. I Hugandu. Paco. Okay. So Dakota pon adzak un categorio, un asunto. Okay. Pues para ta atagui umaluk un palabra ni halumi edzuna asunto. Por ejemplo, like tas, you know, then you like si isa, guihan, pet. Then wow. Napu. Wow, look. Yeah. Okay. Hungan, yes, atagui. Atagui. Hungan, fanatagui. Hit. Oh, fanatagui. Take turns? Hungan. Kumekila. Hafa. Ginentagui? Pakui. Hafa. Ginentagui. Hafa Perun aluk put enno. No hafa. Dakota. No. Dispensa sa taking tiyo go. Oh. Ekwa. No, ginentagui? Ginentagui? Okay. Malik. Yeah. Yeah. Malik and no. Then, guay joku 10 second Compartido. timer pues who zemi. Yeah. Kada Okay. takui. Kada Okay. tarea. Pues natarik. Hungan. Lo pon adzek I categoriu para Wow. hita. Hungan hagu. Masaya hagu. Tamar tiyo go tungo ha. Pues tiyo tungo. Hafu go tungo. Okay. Tinanum dan mananum. Tinanum. Okay. Tinanum dan mananum. Okay. Si guailadi na un songen na tinanum. Sino un songen na finihu na you know nu mananum. No? Menonum. Menonum. You know? Kantodo puri vetbos ani I Hungan. Yeah, Masaya. todu etsu. Fada finihu. Tinahung ifinu tinanum ha. Okay. Okay. Pues isa Hagu. zen hagu. Isa pues hagu pues Dakota. Okay. Isa hagu Wait, Wait. dispensa. Isa, Dakota, Tamar? Isa guau Tamar, Dakota. Dakota. Okay. Yeah. Okay. I'll go back. Okay. Pagu? Hungan. Hagu Okay. hagu. Nanasu. Doku. Hagum. Edat. Hadzu. Aga. Dano. Simidzas. Nizuk. What? Pipitas. Dineku. Bilinbenas. Abas. Dinekoan. Bilinbenas. Tsotda. Lodigo.
Salt Glen. Somnak. So'un. Doku. Esta. Oh, Esta. Esta ilaku. Kalamasa. Calamansi. Ay. Papaza. Papaza. Tinexat. Masa. Gada. Malilingoy hinasósso ko pa ako. Hanam. I Totally. Ulu. To'a. Ulu ki eta. Lansu. Otta. Etta. Otta? Esta. Esta. Oh, Esta Lakas. ay. Hagon. Utsan. Rega. Sibodzas. Fanutanan. Sanan. Ginenhofer. Utsan. Utsan. Oh, Sanan. Wow. Guagalu. Fanyom nakan. Gualu. Madoku. Ngayon, para ta napunansan, ihuego. Hanggan. Ja, tiuhuladasti. Yeah, wow, atmamam. No, na. Maulik. Maulik si Bingota. Maulik si Bingota. Mapot I mapos na huegan mommy ni in lacnos I finio siha put I like kalang double geminate na klasen Ooh. finio siha. Sa hu hasu anay un kurihisu Dakota put I hagan. Safna nalaku hagan. Pas, you know. Sa, you know, mapot no guau lo. Sa hui I huegu. Sisu usmasi tamar. Yes, it is masa. Sen, antes diu fakbu ini na inadingan, Dakota Cosinio na iham un finio para pakguna haani, like un finio ha, like ti Hinalum. sinangan hinalum. Hinalum. Hafa kumekileknia tatlu Dakota hinalum. Kita guau nai Guaha meggai na kumakalatnya. Zan adzagi muna adzaku nu enau na finihu sa ilek muna hot sa hat na finihu. Wais wa adzak na finihu na meggai na kumakalatnya. Lo singya masongan sa ginin halum. Singya masongan hinalum kumakalatnya senenti. Kulin hinasu lo ti sesendanansi hinasu. Singya lokwi masongan tiningu lo ti sesendanansi tiningu. Lokwi hinalum singya kumakalatnya mong pa corazon. Pa anti. Pa zangan untungo hafa zangan gua tiningotmu nu edzo lo kalan ti seguru hao ni hafa tamanu na untungo. Lokwi gua masongan hinalum kumakalatnya I halum.
Hanggang senior maaga how. Wow. Golf danku na sisu usmasi nui finatomo Dakota. In Right. agradeci Jesus. tempomo sa mago fam tumungo, I puri I hinanao-ña. Hanggang Then I season 2. Greenie. Oh, They bison how. Vega gal how. Tatlu. But si just mo asi lokwi na fat to do gwini. Giza hamzo. Yeah. Golf nat ma golf. Nat ma. Hawhakiri the story o